Hei hi All India Radio aizawl ani chanchin thar achhiar tu silin sang puya sarkar lai punat khona kumsom pore chunglam covid-19 hridan apek me ka angai thatu te hridan la vek turin kan ngen chewa covid-19 la ka inven la malo in thada lo ula ina tom tlatin tul to palo chon pon chuak lo ula mai tom na vo midang hnai lo kudle mai ti file hridan la tel ngai poimo zelang cheu covid-19 ka inhwe shedu nei chuan rampum huap helpline number bial pakhat pani pathum pakwa pasari pariat bial pali parukle pakhat bial pasari panga ba ka mizoram tan pakhat bial pani te biak po thei reng ani tuna chun chanchin tharlong e thak chun zomang u tukena covid-19 din mun hriat thar bera mi sangkha jani som palin an kai ti mu su ani nithum o tur mizoram legislative assembly thut khom chanimin khan speaker pulal le na kai shu in tran ani nimin khan sarkar lai pui chuan assam gujarat le karnataka te eitur song bolna mun pui food processing project panga ahong taliban te chuan afghanistan sarkar thar chu mullah mohammed hasan akhunan akai shuai don ti an puang tukena covid-19 din mun hriat thar bera mi sangkha jani som palin an kai ti mu chu ani a sample test zong zat sangko jani somnga palizinga za som pathum point pakhat panian positive ani tundin huna shikai to zong zathi singruk sangruk zakwa le som anni a singa sangli zaruk somko pasari enkol damanni to a enkol lai mek singkhat sangkhat zakwa samret parukingin mi zahni somni pasari nan thi pui to ani ZMC RT-PCR laboratory ashikai za somthum pakwa mu chwani a TrueNet laboratory sample test jinga somnga pakhatan positive a rapid antigen test manga covid-19 positive mu chwa thar sangkhat som pakhat anni a FIA test som pathum positive mu chu anam bok ani mihring sangkhat zela positive mu so to zathi somruk pakhat ani a me noi khat zela covid-19 awanga nuna chan to zathi somni anga chhut ani covid-19 chungchanga mizoram sarkar ayo thupuang tu Dr. Pacholama Somachuan COVID ripui third wave atan Mizoram sarkar chu ain po cha that to thua soya nikum COVID-19 ripui len tra tanga mi pui le sarkar te NGO le ko tran rol na chuan satakin ra tha athlena ni atia tunla COVID-19 endik run pui mass testing an nei chu ripui umbo tumna nilovin Mizoram din hun diktak hria tumna jok ani thua soi boka COVID-19 ripui hi hritharani angin alan chua dan ne ani na ain thak reng ti soi ani Nimin Khan Zoram Medical College le IDSP thune tu ten Menaco Conference Center thuthar thedar tu an koma he huna hian Zoram Medical College microbiologist Dr. Grace Larot Philichuan mithiam te chuan shipui hi mipuya alen na hria chuawat ati damantum ber ti soim shipui en fiana hi chini omin molecular le antigen te an ni thu soya molecular chu RT-PCR le TrueNet le CB na te ni im antigen tan chuan rapid antigen test le FIA te an man thu soi ani ZMC lama thune tu te chuan India rampu ma shipui endik nalama po Mizoram chu atitha somzinga atel thu soi ani nithum o tur Mizoram Legislative Assembly thut khom chu Nimin Khan speaker Pulalrin na sailo ka hruin tran ani nimin session hnung berle tun session in karathi pu Andrew H thangle na tuirel bel tu MLA le member hlui pu PC Zoram sangle te su na hun manani a House Leader Puzoram Thanga Chief Minister ni bok chuan pu Andrew H thangle na le pu PC Zoram sangle na te chanchin soin awi thu soya Chief Minister ba ka hian Congress Legislative Party Leader Puzodin Tluang Aral te eptu group atangin pu wanal hlana ZPM member Aizol West Ru MLA Pulalot Kima Palakbial to MLA Puketi ro khole Champhai North MLA Dr. ZRTM sangaten member Louis pu PC Zoram sangle na le member nilai pu Andrew H thangle na te an ui thule an sun thuan soya hemi nu hian member 10 an sun zelan tirnan ngoi rengin minute khat anding ani Nimin Assembly session the Mizoram Goods and Services Tax Amendment Bill 2021 lungrol taka pass ani he bill hi Chief Minister Puzoram Thangana phara soihona MNF member le Deputy Chief Minister ni bok poton luya chuan Central atanga amendment an ron pom chu an du ang ni chi effect big lo ma se an kalpuya ngai ti asoya du dan anga herdang lam thei tur ang ani awangin state tan tangkai pui nge the aring ti asoya puton lue chuan GST hnoya chhia fel faizo ka lak ani thei to tur thule mitinin anzom thei tura ro manani atia chia tamzo kalu thei abe sei ti soin state tan sumlama hlokna om the abe seya state in thatak an kalpui ve the aring ti asoi bok opposition group leader le ZPM member pulal do ma chuan GST chu national termit atanga thir chuan in plukana siam ma se tribal le ILP khwa khirtan GST chu athalo ti asoya
GST chu in humhim na bang ti thiat tu ani thu soin mizo nam humhim ngai tan chuan thalawati a amai ro chu centralin aron pom to awangin state in ti ve angai ta ka wangin bill chu pasangai ti asoibok ani nimin se sona hian chief minister chuan report of comptroller and auditor general of India on finance account sang hi sampoko somni volume pakhat na le panhi na le appropriate account sang hi sampoko somni te house dokana aphar bok ani Indian Institute of Horticulture Research Bengaluru Karnataka chuan kunhathok ti tha te hena choi moina ahlan tur jinga puwanal khunga leng te Mamit district chu best farmer award dong turin athang puwanal khunga hian tomato variety arka samrat le arka bet thloting taka athara wanga award dong ani a heng variety te hi IIHR release variety ani Mizoram Lok Sabha MP Pusila Rosanga chuan Nimin Kha New Delhi a Parliamentary Standing Committee thut khomna thu soin Mizoram leilung hausakna dap chuat na thok chak turin Coal and Mine Ministry anora tun kumkal chungin Mizoram tiamin Marchak State panga leilung hausakna dap chuat bel anilo chu angai mo thu soin Pusila Rosanga chuan Marchak State te zinga intuklang takin leilung hausakna dap chuat na thu angaya State then khata malak claim big chu diklowani ati Geological Survey of India ho tu ten Mizoram le State then khata ILP dan ne 6 schedule dan te man ani awanga an thok ten har satna an tok nia an soi chungchanga MP chuam masona thok tu ten chu tiang har satna an to arin lo thu soya thune tu ten enin dorfel thei vek ani ati Marchak Bill State Pariata leilung hausakna hai chuale masona kai noi thil soi ho na hi Parliamentary Standing Committee on Coal and Steel Chairman MP Purakesh Singh ana kai shuaya Marchak MP te tiamin MP thanem takle Mining Ministry ho tu te baka GSI ho tu te antelani Nimin Khan Sir Chief District Fisheries Development Office tuala le Sir Chief Sailam kona te Sir Chief Circle Home chunga sanghatil nei tu te tan SEDP scheme noya sanghachi sem ani heng sangha chiman hi Mizoram Sarkar chuan fish farmer te tan za som sari tum sakin fish farmer te hian za som thuman tum ve thunga SEDP scheme noya sanghachi sem te hi India rama sangha thang dule vul lar berber te ni in sanghachi sang paruk in polni in Sir Chief District chunga circle sang sangha khoi tu ten hena sem chhozel turarwa man ani bok chanchin thar hi All India Radio Aizola tanga puan ani Nimin Khan Sarkar le pui chuan Assam Gujarat le Karnataka eitur song bolam hun pui food processing project panga ahong heng hun pui te hian lo nei tu te tan hlok na thlen ba ka na thar tam tak chevel mi te tan asiam dona nimna project contact te hi cheng viable cha som ni pali hu ni in Union Food Processing Industry Minister Pashupati Kumar Paras the Minister of State for Food Processing Industry Prahlad Singh Patel ten internet call tangin an hongani thu soin Union Food Processing Minister Pashupati Kumar Paras chuan heng mun pui te hi lo nei tu sangsari le zaruk chuangin an chhor dona ti a an ministry chuan eitur thar chuat tam tak cheral thin ti tlem tumin theito pa chuat thu le lo nei tu te meichhia le thalai ti tan na thar siam konga tan an lang sat thu a soibok ani Taliban te chuan Afghanistan sarkar thar chu Mullah Mohammed Hassan Akhuna akai shoi don ti an puang AFP in asoidanin Taliban sarkar a hian Mullah Abdul Ghani Baradar chu deputy tan rot ani a sarkar thara member tu te po pon zar ngal ani bok Afghanistan Taliban sarkar siam tur hi tum ni son hlat ani to a khovel ram dang te pom thei tura ram chung en kol tubin ro man sang siam ani a thudon na then khata chuan Pakistan sarkar enroll vea pu ani awangin sarkar thar siam hun hi ti khotlai ani chanchin thar chiar ti topna na tlang pui tukina COVID-19 din hunria thar bera mi sang khazan hi som palin an kai ti mu chu ani nithum otur Mizoram Legislative Assembly thut khom chu Nimin Khan speaker pulalrin na salo ka shuin tan ani Nimin Khan sarkar le puichon Assam Gujarat le Karnataka eitur som bolam hun pui food processing project panga ahong Taliban te chon Afghanistan sarkar thar chu Mullah Mohammed Hassan Akhunan kai shoi don ti an puang chu ti jong chanchin thar kan puan thei chu ani